Beltango Quintet, ktorý so s koncertom u synagogi otvoril festival Novi Sad Tango Horod, nie nepoznati novosadskej publiki, ali karijeru buduje u Švece. Za neполни 2 decenije isnovanja otrimal već jak 500 koncerti u 20 džemoh. Nam je interesantni, poneže od njedavna u njim hraju i dvoje Rusnaci. Oni majú bardzo veľké skústvo i vecka i za mňa to nie bolo nie tak češko vojsť do bendu, bo tu už postavená energija i to zajednički zvuk i šitsko i vecka nam bolo bardzo ľahko še uklopic, tempo bardzo mocni, veľjo sme na drahi. Kako še treba pririhtati za jedan taki koncert? Mi u glavnim hrajeme isti program. Tu program, ktorý sme skori rok dobre zvladali, porihtali, imali sme probi i teraz uglavnom putujeme i imamo turneji, koncerti i druge. Popri tango muziki, publika mala nahodu opatridzi i tango tanjec posluhac argentinsku špivanku i nje sanovala dlanji že bi nahradzela u čašnjikoh.